Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket inpatunod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga estong. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunano. Dear Mr. Lonely. Liwliwak ti agdengdenge kadag iti drama iti istasyon nyo a DZWT. Agtawan itan iti nasurok 80. Iti daytoy nga edad ko, napigsapay lati panagkita ken panagdengeg ko. Addamat kapadasak akayat ko apay drama ken ka. Ngem sakbay na, kayat ko man la adamagen. No asino ti mangak akem pipay iti drama yo akatukad ti basol. Kabos-boses ngamin ti kaudyan nga asawak ani Arsenia. Isu atunggal mangeg ko day ta drama yo, maay-ayatanak amang dengdengeg. Nang runa, ken ni Pipay. Tatalaga, ngagkabkaboses da, iti asawak. Tata Istong, wano Mang Istong, ti mangak akam iti Pipay, ket ni Mary Jane Castro. Kaya tagyaman kami takanayon kayo gayam ngagdengdengeg kadag iti drama dito istasyon tayo. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Istong. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. I was soldier, a lonely soldier, away from home. Ulitin man dyan bagang masa. Masikuga kun kunak istong. Yahoo! Ay na! At ang junior ko no kasta! Amo nga rod, no lalaki ti sikug ko istong. Ha? Ay? Aywan na niya. O di, junior ano babae? Ang no singin, may mayat manan, bakit? Anya? Oh, anya nga tipagin inawam, ha? Ibagam, ta iso tigatangag akanam. Ibagam, bakit? Awan mo. Awan nga rod ganas ko amang mangan. Kasla rumara amin nga ipaunag ko istong. Anya? Ni, apay ngay. Saan mat anasaya at ano di ka mangan? Mangan ka tapno adamat ka ng anak ta. Diyak mat nga ron maawatan ti bagik. Kun masadsadutak nga gunggunay.
Kaya't ko ti agid dalatan lakay. Anya? O sige, di mo pilitan taggunay no talaga amadi. Di ka madanagan. Tasyak tagdalos, aglaba ken agluto. Aramidak amin na trabahom, sakbay ang mapahanak ijay talon. Paristong, nalawang man ang tayo minulaam iti abakan laya. Wen pare, barang tsumambay tinangin na presyo. Talaga nga inspirado kang agtrabaho Taddanton bunga yo kini kumare. Nako namon pare. Kasmatkan ka pare ikoy. E di, nanayunan ta anak mo, nagtriple mati kinagagat mo. Una pare, agpada ta at ipamilya ta ti inspirasyon ta nga agtrabaho. Husto kay di dayta, pare ikoy. Kabulan akon. Madandanagan ak. Kasladyak kabailan ti aganak. Kabailam. Basta patip karam ti pakinakam mo, wan? Estong. Paayabak to ni Nana Pipang. Nalayang dedya partira. Naimbag man. Taagdapay lang ni Nana Pipang apartira dito eh. Una, nadaganak, iso tayo banda. Nalayang apartira ni Nana Pipang. Bakit mo ton? Kabailan na pa yung ato ti agpanak? Kabailan na. Di kagdanag. Inak to ayaban, nagsikalan ti Asa? Ay ko, pare. Pakiayab mo man Estong. Aganakaksan. Ha? Ay, kastaya. Asos, napanan ni pare aya. Napaniditalon. Sige mare, mabitan. Inak ayaban ni kumpare. Ay sus, inak nga rudan ayaban ni Nana Pipang, pare. Darasam tani bakat mo, ay na, makapadanag mo. Wano saan? Ang kakitaan ni bakat mo? Tasakon timapan mangayab kininana Pipang. Alaman nga rod, pare, ikoy. Ay na, agyaman akin ka, pare. Alan, agawid ka nga rudan. Darasam, tayo nakayabanan ni Nana Pipang. Matayang ko, Estong. Kabailam dayta. Patip karam ti pakinakam mo, bakit? Urayin ta da Nana Pipang. Estong. Pare, Paristong! Idoron mo, pare. Sana nakatrangka dayta. Ay na pare, sana makumay ni Nana Pipang. Masakit, nagkakapsot. Anya, ay sus, kasano nga rudan niya, pare? Anda ka di amo masabali a partera. Ada nga medyo kabangibang a barangay ti ayan na. Kasano nga taday to yan? Sige, tayo nakayaban ti amok apartera.
Ngam, mabayaganak tawan mo tilugan dito yung lugar tayo. Ngam, taray akon, tapno mabit. Alaman nga rod, pare ko eh. Nagsakit ni Sikat. Diyan ko. Maulawak pa yan, Estong. Sapay di pa si Mangkot ay nagbayalugan dito lugar tayo. Tarkilagla ko man, tamapantalan nga ni Diya Hospital. Una nga, Rod. May samot nga minti agbibiyahe alugan dito yung lugar tayo. Ang ganda ni Dayjayan. Tamalamatan. At tayo nagbayalugan. Bakit dito ka lang tayo nakasarita. Arkilantan. Masa! Masa, asawag! Baby! Apa yung pinanawan dag? Masa! Paristong. Awan gasat dagiti aginan. Pare ko eh. Diyak maklon dito yan napasamak ka na kita ginag. Apa yan napasamak ka na kuha na si Kastoy. Apay! Aklunan tayo ti amin, pare. Nasakit man. Ngam awan ti maramidan tayo. Agpatinggalangan dita ti biyag dagiti aginam. oras mo, ading felisidad. Ay, sikamot kaya, Mang Estong. Sumrag ka, Agyaman Ala, agtugaw ka, Mang Estong. Agyaman manan amumad siguro no apay ngay mayak. Kasi ti sigod. Umay kumanan ti dari. Wanan, Mang Estong. Natingiting kon tiriknak. Saan ka narigat nga ayatan? Iso asiki, aklunan kan. Agyaman felisidad. Agkasarta ko man. Ha? Kasar adagusan? Wen di tantumod lang titong palta. Saan ka di? Wan matkit di Onya, umanogot kan? Tapag sasaritaan tayo ti kalay sata, felisidad. Sige, sikati makaam mo, Estong.
baro kasar, pare Istong. Kastoy pare. Naragsa ka madantanagan. Ha? Nay, apay pare. Madanagan na ka. Tadyak maliklikan dag panunot iti negatibo. Tunggal malagip ko tinapasamak iti day di masa. Sigakit di mo't pare. Saan man natila pang panunutan? Tsak kaya ta maulit tinapasamak, pare ko eh. Ay na pare aya. Sa bali day di masa, sa bali mat ni Felicidad. Di mo ida pagpadaan pare. Oo na, kasanon no. Diyak mo na niya ti panunutag, pare ko eh. Sapay lang ko ma. Tadi na kon panawan ti may kadwa nga asawa. Istong lakay. Awam mo't danuman. Sapay na urnong tila baak. Talaga nga minabumasit ti danom ito ubog no kastoy asamer, bakit? Inak aglabay di karayan lakay. Inton bigatan, takuyugan ka. At dapay nga min aramidok ita ije talon. Ay na, kabailag mo't nga uri awan kadwakat. Kan adda pa panakinton bigat. Alaak tay dakkelap lang gana, tasusuunek. Ikabil ko amin alalabaan ijay. Kasanon na agawid ka. Nadagsan ton tilupot na nabasa ayawid mo. Saan? Pamagaak pa'y tilupot sakto agawin. Sige nga Rodan. Makamo ka. Aganad ka nga Rod, Wen lakay. Asidig mo ti karayan dito. Di nakpagdanagan. Iso asa pa akong timapan aglaba. Tapno daras ama magaan dagiti lupot ta. Maluman. Namawan pa ilan ni Felicidad. Sorotok man langan di takarayan. Ay, sa dino nga taabanda tinaglabaan na aya. Mapana kita yan dagiti ramak. Amangan no ijay tinaglabaan na. Pare Istong! Pare Istong! Ni pare ikoy. Pare! Ay na pare! Naimbag tayo may ka. Ni bakit mo? Ing kakitaan. Ar-ari bungbungan dagiti tattawi jay karayan. Naikaglis ka nukat na ito pati ulo na iti bataw. Diyos ko! Sa dino abanda, pare! Makipagladingit bayaw. Agyaman. Sino kay tayo, kabsat? Siyak ni Arsenia. Kasinsin ko ni Felicidad. Di nakam-am mo. Ta sa anak-anak ka atendar idi nagkasar kayo. Adayo nga min alugar tinakaikamangak. Bayaw. Iso aman mano kaming agkita iti kasinsin ko. Ngam anyan. Ta nagsapamat anatay. Uwan nga Rod, kabsat. O sige, tayo naktumulong iti kusina, bayaw. Basta patib karam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapektaran ti salon at mo. Di ka kanunang nangan apulos. Awan ganas ko, kabsat. Ala, mangan ka Di mo baybayan ti salon at mo.
Pare, manon atawan tinapalabas manipod na balo ka. Walong atawan. Wanya rod, pare. Awan ka din ti plano mga asawa manan. Awanan, pare. Madjakon. Apay ngay. Ubing ka pa'y matititawan mo ako 45. Mabalin mo pa'y timang ikasar. Guston, pare. Mabuti nga ako. Pagbutngam ko ma. Pampanunutam tumat amabalo ka manan. Ay na, paristong. Narigat ti agmay sa. Nang runa ket awan anak mo. Kasanon nulakay kan, pare. Asino nga iti kapinadang mo iti biyag? Pare, ikoy. Aywan, pare. Malagip mo ni Arsenia. Diyan nga'y kasinsinday di bakit mo. Ne. Apay ni Arsenia, pare. Agnadamat gaya man dito'y lugar tayo. Isuda ti nakagatang iti daga ti kasinsinday di daya. Ah, kastaya. Wan, pare. Ay na, napintas day jay. Nakasaritak ti amana. Kat palomat gaya man day jay. Anya? Apay no armam ni Arsenia, pare. Ah, ay. Saan man natilay bagbagang pare ikoy? Tama nga numasulisugak at mga sawak manay. Ay, awan dakas na, pare. Ay, mga oras mo, tata. Kasta mo itistong barok. Sumbre ka. Agyaman ak tata. Matugaw ka. Urayang biitan ni Arsenia na panbit ija store. Yanos mon barok. Ah, kasta ka di. Sige, awan ang yaman na tata. Istong. Talaga ka diyan na puno kay ti anak kao? Wen, tata. Katno kaya tenak. Ikasar ko adagos. Ay, kaya't kalauna ay para iti anak ko barok. Iso na lang ta. Mga no di mo tinapalabas ti anak ko. Naibagana ka din ka. Anamitlon anabalo. Wen, tata. Naibaganan day ta. Saan ka amabutang? Nado nga mintiag kun kuna ama nagibalo ti anak kao. Sana ka mabutang tata. Ngamin, agpada kami matiti sitwasyon. Hunan niya. Nabidwa ka na nabalaw. Ket namitlumot ti anak kao. Ay, agbagay kayong sagagpaisaw. Ididamo, talaga madanagan ak, Mr. Lonely. Tiam mo, adda mapukaw kada kami, iti asawa. Ngam nagbidutak iti dayta nga atap ko. Taging gayta nga agtawan kamin iti nasurok awalupulo, sibibiyag kami pay nga agpadpada. Naaddaan kami iti talo nga anak, ket agpapadadan a professional. Kan addaan dametten iti bukod a pamilya. Kat ita, naragsak kami latay ti asawa, nga uray bakit kan lakay kami. To'y pagayam mo, istong. Agyaman kami, tata istong kunak manlangan niya. Kat maragsakan kami, para kada kayo. Ngamin, uray kasano kasaem, dagiti napasaran nyo iti kalabas,
nagbalin kayo latta anaragsak iti udina. Ala, sapay kuma, tamanayunan pa iti tawen, ti panagbiagyo nga agasawa. Ket tangay ko nayo akabos-boses ni Pipa iti asawa yo, iso nga rod ti nangakam iti papel na arsenya. Ket pagyamanan mi tata Istong, ta iti kastang edad yo, managdengeg kayo pay iti drama. Sapay la kuma, ta maipaayanda kayo iti liwliwa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan nga Istong, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.